malzemelerle çaplığa geldi. Var mı canım? Savremenli. Büyük kompüterlerden Bağırın canım alıp geldik. Geçtik eskini alıp geldik. Eski alıp geldik. Canım alıp geldik. Eskiler bayağı sayı neler oldu da. Stulları, stol stulları. Sayı oldu. Maçan bir kere gördük mü? Tamam, üstünü dereceden olup pasta olmuyor. Karavatlar acayip var. Evet, pasta terörgüçlü pastayla oturmuştu. Жүрген eski зданияларда, Погран зданиясында отыр. Бізде негізі үш облыс бойынша аябай жарандар көп қайрылады. Жүргенде 20-30-қа чейин басып жүр. Ката өзіміз екінші-бесінші күннен балалар прием. Елдерде екінші-бесінші күннен. Өнігі үшті 20-дан ашып 30-та арыз келеді. Жақ болса... Senin kabinet. Evet, kabinet. Kabinette. Жаққа. Қолма қол дейтін бе? Bunun kabineti Sadır Hoca hoş. Benim kabinetimin de жақсы oldu. Elektronlu da varken de. Elektronlu biblioteka, Budayda biblioteka. Атайын ошо факультеттердин жанына заманбап условиялар, самообразование Bunda bir tane var mı? Bir yerde Yok, internet. İnternetten derslerde sekreter taraflarımız seyitler, kalganı derste olsa. Var mı zaten şunda? Sağda kalır ya. Çarpı satılıyor kaçak? Общий bizdeki negizde 100. 100 ya. Bu 120 gametli geldi. Bağır batak geldi. Bir girgende bağır batak geldi. Bu жерге медиа чогуш өткүзүп турам буларды тез келип столду уруп буларды якып турам. Bizden 100 yıldan keyingi faydada 100 yıl bunun salıngan ekan. Bılk etpey turası, жақсы материалдармен салынды да. Сол материалдар бар. Бар Качество чүй бурана. Бұл жаңы стадион, жаңы аспан шабып келешекте көрсө, жаңы жол толық аспан секіргенде онда орта. Жақта бүт болады. Сол жақта болсын айтып. Міне жақта тұр. Бұл эме Сарычелелик Солаймонто, Батпен, Айгүл, граница, ошо мекенибиздин 1,5 метр жерин эч кимге бербейбиз. Жакшы. Конференция bizde koordinasyonu совещание болгондо чогулуштар болгондо ушул жерде өткөзөбүз. Жергиликтүү бийлик органдарынын башчылары, губернатор, акимдер болуп сүрүшөбүз. Коноктор келгенде бизде көбүрөөк ошо казактар келет, кытайлар келет, встречалар болот официальный. Ошондо шу жерде. Ошол жерден конокторду кабыл алабыз. Жакшы. Мурун коноктор келгенде бизде эски зданияны көрүп таң калышчу да. Азыр Эми азыр муну көрүп алып таң калышат. Кабинетте ошо жети бүркүт, жети область. Тоолор, суу, ана биздин түндүк бийик күчтүлөр, жети область, жети бүркүт. Ана моякта жети элүү бар, биздин символика. Биз ушул жерге сиздер алакаңыздардын изин басып берсеңиздер, ошо сиздер цитат алаңыздардын жанына. Биз аларды могу жерге колодон куюп, ана ушул жерге сиздерге Коп коесуз. Колодон кылып коесуз. Эки кол басып Ачайлы. 5 kol mitip basalanda. Sınırlar. Бул ичүү же башка ис кылабы баары бир кылышат да. Дежуртан. Адамдарды кабыл жактан кабыл алабыз. Жерге өткөзөбүз, тегиз зданияга киргизбейбиз, биякта приёмный биякта. Жерден да кабыл алабыз. Анан жан келгендерди. Официально өзүнүн кабыл алгандарды сакка келип биякта приёмный. Son mekanda bu. Кыска паркеттерден койдурдук, атайын баягы азыр цемент болбойт. Стандарттар только паркет болуш керек, жыгач болуш керек. 43-кө 23 бул олимпийский стандарт, Газпромдукундай да. Çok futbollu polе. Футбольный поле, волейбол, баскетбол, баскетболду койдук, волейбол, футбол. Деп атайын биздин олимпиадалар, биздин олимпийсктердин баарын жаңы олимпийсктердин баарын ойнойбуз. Жақсы. Жақсы. Зал да аябай.